الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganayrun na panganintano sa iku Allah subhanahu wa ta'ala at tagatakupan niyan si erkatan wag yang kutua panaguntaman tano si iku di tano di kapaganada si iku agamatan wa Islam. Maluakon sa kano pemituan sabab sa yang kutua aya oras kaya po untano namin ibulugan ng sugawi at ayad na oras na alas 9:30 sa giyang kaiya kagagawi Yuto'y pituan na kan si Erkano agalango-lango na mga bangsakan adi makapundaray noon sa giyang kaiya di itano di ka pamagusay. Ayaw tuwa miya pakalangkap tanwa tumagusayin tano iman tuwa kagagawi nagyang ko tuwa albabul khamis ikalima apinto sa giyang kaiya al-hajj. Yang ko tuwa di tanoron di ka pamagusaya na umapasad tanwa ya insyaallah na ayabu masala abab pinto nagyang ko to dua-dua nagyang kaya pamagusayin tano na pito-pito aya pinto anyan uy pito-pito pinto anyan. So alhamdulillah kami yakalok tanod sa giyang kai di itano di kapamagusay. Naino kagyang ko tuwa so miyatiro tanwa permio na amay ka mapasatan wag yang kaiya paman na di itano di kapamagusay. Yang kaiya الباب الخامس في الأماكن التي تشرع في زيارتها في المدينة وفيه مسائل. So mga ulama natigira nagyang kaiya pinto ikalima nagya isu mga darpa isusugos iku mga Muslim magyang kuto kapamis itayranon. So mga kadi na ya kalalayaman ipembetu sagyang kaiya kapamisita na kan ziyarah o to ziyaratuha fil Madinah nagyang kutua kan ziyarah kung mga darpa sa Madinah. So alhamdulillah kagyang kutua kaya pamagusayatan o sagyang kutua al-hajj wal umrah na timbangad na miya pasatano. So mga ulama na tigira nagyang kaiya kan ziyara na daabay ni kisusumpat sa giyang kuto di kapag hajagyang kuto ataw. Ugain na miya makalala ini ibalas. Miya makalala ibalas sa giyang kuto paman na sutaw na lumiyalakos kanyan sa giyang kuto hajyan anta kagyang kuto umranian na miya kan zira pen sa giyang kuto darpa unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya paganay masala kekuatano naginan so kambisita si eko masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanudan tanong mga bangsakan, mga pagariakan, mga babayakan si eko agama Islam asunabitan wa Muhammad. Nagyang kuto miyakatugalin sa kanyan sa Madinah. Taus kanyan sa Makkah, ronon inimbawata, ronon pa na miya pangaruma,
aginan su pagampaganay darudupa iyan na su Khadija radhiyallahu anha. Yang kutua kaya balu ini na nabi agu rasul sagiang ka iya umma si iku aya idedian na 40 ragun na miyagintaw sa kanyan sa Makkah al-Mukarrama sa miya ka 10 agu 3 ragun. Sama nuto na ubangkad nuto pagumanan sagiang kutua idedian na 50 agu 3 ragun na sunabitan wa Muhammad na si iskanyan matatago sa Madia sa Makkah al-Mukarrama. Ugaid na miyaw mas kanya na idin apaman na makapupuon si iku Allah subhanahu wa ta'ala at tugalin sa kanyan sa Madina an-Nabawiyah o di na sa Madina al-Munawwara gina ni mga padapaman na kalalayaman ipambeturon o mga Muslim. So mamusunabitan wa Muhammad nagyang kuto akyat taguyan sa Madina na runian na piyakatin dagagyang kuto taruto pa kapagagama. So tigitan wa paman na runian na piyakatin dagagyang kuto pagampaganaya daula Islamiyah. Madakaluto paman na mga galabak. Apaman na pinggalabak yan sa gyang kuto kaya pakatugalin yan sa Madina. Paganayron din nagyang kuto pimbalay niyan agyang kutuwa Masjidin Nabawi. Agyang kanan na paman na pamagusaintan, wagyang kutuwa panziyaraan o di na pamisitaan o mga Muslim. Madakaluto, nanay no ka insyaallah na sumanga pada pinggalabo ko nabi na upama ko adang panawra sa pagusaintan o na kapakaya usaintan. Tingong mga ulama apaganay masala sa giyang kaiyako albabul khamis pintu ay kalima nasuka pamisita si iko masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah tingong mga ulama agyang kuto ziyaratu Masjidin Nabawi dikam bisitai si iko masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kauto. Paman na itong uto sa sunnah katawan to nagyang kutuwa sunna na naunggal bakat tanu nagyang kutuwa belasan tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagugyang kutuwi paman nakapketan tuwagyang kutuwa kaplayalayag sagyang kutuwa dikam bisita yung mga Muslim sagyang kutuwa masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iko mga oras adad na matatendu sagyang kutuwa mga gawi isi iko saragun. Sama no mga pagariakan si iko agama Islam na damat tatendu oras yan. Damat tatendu oras yan. Sa din sa kapambisitaw Muslim sa giyang kanan na Masjidin Nabawi na napkapakay. O kapakay agyang kutwa dirong di kambisita o mga Muslim. Malagi dati kong mga ulama o ayakap bisitaw na giyang kutwa Muslim na sang kutu dan yang penakitunay sa giyang kutwa hajian antaka sa giyang kutwa urian na giyang kutwa hajian. Napalayad nutup ka pa kaya tigo mga ulama. Sama nuto na giyang kaiya paman na taritibun, agyang kaiya paman na umma paman na giyang kaya insimif sa giyang kutwa mga kadi plalakaw, nagyang kutwa mga first flight, second flight, napakata na sirandaan sa Madina. Napkay po sirandaan nagyang kuto akan ziyara kapamisitas iko nabitan wa Muhammad. Nagyang kuto man na tigitan wa last flight na ayap man na kapakapamisitairan nagyang kuto orya nagyang kuto kapakapaghajiran. Sama nuto na langod nutup kapakay. Tigo mga ulama tanong rahimahumullah na tigira na sawaun akana dhalika qabla al-hajji aw ba'dahu. Malagi da tigo mga ulama o ayak ya pakam bisita agyang kutwa paman na lumiyalakaw nagyang kutwa una nagyang kutwa dan yang panakapakapaghaj nagugyang kutwa urian agyang kutwa kapakapaghajian na pagalin dinutup kapakay kagida uras ama papantu sa agyang kutwa kan ziyara si nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagoya tinudan tanurun nagyang kutwa katuro mga ulama agyang kutuwa kan ziyara na daaban yan nakisusumpat. Kenapa kuno tupad sa agyang kutu haj agyang kutuwa mga Muslim.
Tigo mga ulama akanabo uto padsagyang kutwa syurutul hajj. Nagu kanabo uto padsagyang kutwa wajibatul hajj. Ginanimala apaman na tenudan tanuron. Niyakwatan wagyang kutwa syurutul hajj alima nakanabo maapadagyan kaiyakan ziyarah. Niyakwatan panagyang kutwa mga wajibatul hajj nakanabo pan maapadagyan kaiyapaman na kan ziyarah. Ugay datigo mga ulama na nakailangan si iku muslim agyang kutwa lumiyalakaw miyag hajj agyang kutwa kapamisitan yan si iku masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Managidat tigo mga ulama o unaan agyang kutwa dan yan kapakapag hajj anta akas agyang kutwa urian agyang kutwa kaya pakapag hajj yan. Tigo mga ulama rahimahumullah apaman na misitaan o muslim agyang kutu adar pa unabitan wa Muhammad sumasjid yan sagyang kutu apaman na mga muslim margan nakira nagyang kutu kaplayalayag sagyang kutu adar pa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi mga pagariya sagyang kaya masatano na napaman na agyang kutu ukit-ukit kambisita sa giyang kanan adara pa unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Masjidin Nabawi na miyakargan. Paganayron na paman na makapumasport ka, kailangan na paman na makapangungunutan ka sa giyang kutwa bitikan ibabagay abitikan na giyang kaiya paman na mga ingad. Tigo mga ulama upama kung giyang kutu mga Muslim miya maghajj na sumiyag disiran sa giyang kutwa paman na masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang kutwa kaya pakaumayran roo na miyanambuyang siran roo pan sa mga faraida anta aka mga sunnah nagyutwa tigo mga ulama imalabudukiran nagupaman na mala abalas kekwairan na mapambagianiran nagumiyate mo ira nagyang kutwa paman na dua amapia sagyang kutwa kaya lalakawiran paganero na tigo mga ulama nagyang kutwa kinitunay niran sagyang kutwa faridatul hajj paman nakipapaliugatan sagyang kutwa hajj ay kalima arukun wagamatan wa Islam na ikadua amapia nagyang kutwa kam bisita sagyang kutwa masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samano to mga pagaryami mga bangsami nagyang kutwa paman na kasugid muslim sagyang kutwa paman na masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa panutwa mapiyah apaman na mapanggalaba kagyang kutu muslim. Tigo mga ulama agyang kutwa kan ziyara na ayat tenudan tano na kanabao to padisagyang kutu suguan sagyang kutwa kapag hajj nagudaaban niya no nakisusumpat kagiagyang kutwa kapag hajj muslim na tarutop nagupaman na miya kompleto apya pendas kanya na makan ziyarah kauto gitu tenudan tano agyang kutwa katuro mga ulama tano ayat tenudan tano nagyang kaiyakan ziyara na benar din nakupaman na mga laibalas. Nagupugusayin tano agyang kuto akapian yan na daaban niya nakisusumpat sa agyang kuto di kapag hajj agyang kuto muslim. Nagutaro to pagyang kuto hajj agyang kuto muslim apyas kaniyang panadamakan ziyara. Damakan ziyara sa agyang kanan ang masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay mga dalil at tigong mga ulama sagyang kutwa kan ziyara udi nagyang kutwa ka pamisita si iku darpa udi na masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isusugu sira katan wa mga mu'min agugyang kutwa paman nakapanambuyang sagyang kutwa Masjidin Nabawi na madakal ami aloy unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga hadith. Paganayro nagyang kutwa kater unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tusaddu rihal illa ila thalathati masajid al-masjid al-haram wa masjid al-rasul sallallahu alaihi wasallam wa masjid al-aqsa. Diyatigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketanto agyang kuto
kaplayag kauto paman nagyang kuto di kaplayag agyang kuto mga Muslim inunta na sagyang kaiya tuluwa mga masjid agyang kaiya tuluwa mga masjid nasanap ketanto nagugyang kuto mala ibalas apaman napsunguan nagupaman na agyang kuto di playalayagan agyang kuto mga tao anto na agyang kaiya tuluwa masjid natigo nabitan wa Muhammad agyang kaiya al Masjidil Haram sa Baitullah agyang kana nakatataguan sa Kaaba na ikadua nagyang kuto masjid unabitan wa Muhammad amatatagu sa Madina na ikatlo nagyang kaiya Masjidil Aqsa amatatagu sa Palestine na so Muslim lagi na ni penaman na maranian paman na pakasung sagyang kana na mga masjid ami aliyo nabitan wa Muhammad kagi paman na ayakat teruyan na di ketanto nagupaman na husay tanubu apaman na di kepakay agyang kuto kaplayalayan si iku api anda adarpa apaman na sumuan o Muslim amay kapaman na yang kuto kasungyan sa yang kuto adarpa na kanaba paman na importante si arkanian apaman na nagidag yang kuto apaman na kanabas kaniya na pumulong nagupaman na kanabaad na sunguan yan sa yang kuto adarpa ami susumpat si iku kapagagama amay kagyang kuto apaman na kaplaylayag na paman na daabaw no kapagagama na tigo mga ulama o di nasusabo edo kung mga ulama na dira no to papakay nagyang kutuwa lagi dutuwa kaplaylayag sama no to na tigo nabitan wa Muhammad ayakap ketan to agyang kutuwa kaplaylayag o Muslim nagyang kutuwa bisita niya nagyang kutuwa talwa masjid mi aluitan ikadua dalil nagyang kutuwa katero nabitan wa Muhammad atigyan salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salah fima siwahu illa al-masjidil haram so atigyan so sambayang apkitindag o Muslim sagyang kaiya masjidakan na tumutuwa tigyan adi sagyang kutuwa paman na pada mga sambayang si iku mga pada darpa o di na pada masjid sa tigyan sa aya kapakalalawanian nagyang kutuwa paman na sanggibwa sambayang Allahumma musta'an panganin ko si iku Allah subhanahu wa ta'ala pagalin tanud no uli na pala-palaya tanud na makasumbayang sagyang kanan masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama nuto mga pagarian na umanda ni sambayang apkitindag karo. Si iku mga wakto, alima wakto, na ayad na balas yan, nagyang kutwa sanggibwa sambayang. Apaman na apkitindag agyang kutwa tao, na ubatanod nuto pamagitunga, natantuto ko mala ikipantag nagupaman na mala ibala sa sambayang agyang ko to ketakpian sa paman na sanggibwa sambayang alfasala inunta ati gunabitan wa Muhammad agyang kaiya Masjidil Haram agyang kaiya Baitullah kamas paman na mala utoy balas mas mala utoy balas kagi ayami aloy o mga ayami aloy nabitan wa Muhammad asambayang apkitindegro agyang ko to tao na aya balas yan nagyang kuto mi'ata alf paman na magatus ribu sambayang nagyang kuto ba apa naman na marantano ang mga Muslim mga bangsami agyang kuto paman na makambisita tanu sa agyang kanan paman na mga darpa yang kaiya Baitullah nagugyang kaiya paman na Masjidin Nabawi agugyang kaiya Masjidil Aqsa agyang kuto paman na mga balas apapadalmon wallahu subhanahu wa ta'ala na tanto din na kumala abalas tigo mga ulama agyang kuto mga hadith ami aloitano nagyutud ni dalil o di na makangguguna na sagyang kuto kisusuguon na si iku Muslim agyang kuto kapamisitairan sagyang kuto masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab sagyang kuto mapapadal mo na balas o sambayang nagupaman nakapakalalabi agyang kuto kiptindagan ko sambayang sagyang kuto darpa nagugyang kuto paman na paman na ketakap agyang kuto mga balas paman na papadalmon wallahu subhanahu wa ta'ala yang kuto mi alitan wa mga hadith apaman na pitro nabitan wa Muhammad makatuturo sa agyang kuto paman na kapya nagukala ibalas apaman na
kapakasumbi yang utaw sa giyang kutua masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dalil puno agyang kutua paman na di ka kepakai agyang kutua kaplayalayag sa giyang kutua paman na mga derpa ama kaliliw sa giyang kanan at luwa masjid ami aluy tanong saya anta pagyang kutua di kaplayalayag agyang kutua tao anta agyang kutua paman na kasungo nagyang kutua tao, nagyang kutua simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Naman ito, minsan pa na simba asungo na kasagyang kutua darpa. Napaman na di papakay ng mga ulama, apaman nagyang kaiya paman na mga darpa ang malilibata sa gyang kaiya paman na dunia, na apya pa na paman na aya kasunga sa gyang kutua darpa, na paman na likas sila ibada, na uding kabu paman matumu agyang kutua paman na kambisita sa agyang kaiyat talwa masjid na di kapakaya ti mga ulama rahimahumullah. Sa manuto mga pagarian na tantud na yako paman na malaibala sa agyang kaiya kambisita si iku paman na darpa unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta agyang kanana talwa masjid. Tigo mga ulama, afala tusra'u ziyarat was safaru li ay makanin fi anha'il ma'murah. Diya tigo mga ulama isusugo si iku mga muslim. Agyang kutu dirandikan ziyara kapamisita anta kaplayalayag sa giyang kaiya api ande na darpa. Sa giyang kaiya paman na dunia. Inunta agyang kaiya paman na talwa masjid. Giyang kutu paman na kapni ataw-taw sa giyang kutu darpa Madina sa giyang kanan na paman na may aluitano. Aaya paman antapian sa giyang kutua kasuyan sa Madina lissala fi masjidin nabawi na ano makapanambuyang sa giyang kutu masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam masru'un fi haqqir rijali wan nisa na isusuguto sa giyang kutua mga datu mga muslima gusto mga baiya mga muslimah. O to mga pagariakan si ikwaga ma Islam. Paman nagyang kutua kapaniat utaw sa gyang kutua kapanziyara niyan sa Masjidin Nabawi. Apanambayang sa kaniyan roo. Itinagyan no nagyang kutua paman na alimawa kato asambayang na isusuguanan si iku mga datu na lagi diyan naman bu isusugu si iku mga bay. Samob sa gyang kutua paman na mararang kumagyang kutua mga dalila mi aluitano. Gyang kutua paman na dua hadith ami aluitan wa paganero nagyang kutwala tusaddu rihal ila thalathati masajid aguyang kutwa katiro nabitan wa Muhammad salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwa. Ino sayo mga ulama tanwa gyang kutwa antunay ukito-kita gyang kutwa kam bisita sa gyang kutwa masjid unabitan wa Muhammad. Natano-tano dan tanwa yang mga pagariakan si ikwaga ma Islam. Antano maswa minsan pa napamanian na madakal si katano miyaka sungon, miyaka pamisitaw na ino, miyakwatan wagyang kutua sunnah akapamisita, anta aka detano masu agyang kutua kapamisita, detano katarutupi, anta aka adam penapaman na mga galba kami ang galba katano wadi padsagyang kutua paman na suguan wagamatan wa Islam. Agina ni paman na inutan wa di pamagusaya ka antano maswa, naguan tano paman na makna lagyang kutwa ukito-kita lagyang kutwa kansiyara kagi tiari tibanan waga matan wa Islam. Nagyang kuto paman adong panang makasung nagyang kuto ba amya ka piapi agyang kaiya paman na kaya kanalan niya nundan kaupama ko ibgirun wallahu subhanahu wa ta'ala ukuran sa kaniyan ama kapamisita sa agyang kanan na Masjidin Nabawi na miya suaya nagyang kutwa ukito-kita lagyang kutwa kansiyara na upama ku ad nakatukawan yan uli na makaptero na paman na penggelebekan adi umpad na miya kapanang gilas kanyan. Miya kapanang gilas sa giyang kutua paman na kapenggelebekan yan sa giyang kutua mga galebek. Kaluitan wag giyang kutua mga galebek adi pangapapakay. Nagpakaya kilatan no nagyang kutua sabed kapaman na kapakaya miyang galebek yan nagyang kutub sa giyang galebekan yan una di uto misusumpat sa giyang kutua kan ziyara. Tigo mga ulama agyang kutwa ukito-kita kan ziyara na igiraas su muslim apaman na milayalayag na miyakaw mas kanyan sa masjid an nabawi
na aya sunna sagyang kutua kasullian ra'o an yuqaddima rijlahu liyumna hala dukhulihi almasjid na aya kuna ipaguna niya na sumulid sa masjid nagyang kutua kawana na skinian. Napaman na apiagyang ka iya kasulid sa masjid mga bangsami napaman na tiyanur waga matan wa Islam namanut wagyang kutua paman na sunna igira manutwa sutaw na miniraut anta kami ni sampay sa giyang kana na Masjidin Nabawi na amay kasuldun na ayap ko na sunna na isulye na giyang kutwa kawana na ainian. Nalagi diyan naman buso mga pada masjid. Api andid na masjid. Napaman na aya isulid tanoron na aya ipagunatano sumulod na giyang kutwa mga kawana na mga aitano. Kagina ni sunna. Uway. Napaman yan na api agiyang kutwa kasulid sa masjid. Na upama kugyang kutua paman na kasulid tanoron na miyakaw kitsagyang kutua aturan unwaga matan wa Islam na belasan tanoron wallahu subhanahu wa ta'ala. Na sumanga dato adi kelepasan ng 5 waktu na igina manutu apsugan sa masjid na iyad na paman na ipapsul nyo sa masjid na gyang kutua mga kawanan ang mga ainyo. Wa yaqulu du'a al-masruna terunian anta akabatian yan ati mga ulama agyang kutua paman na pangni metian sagyang kutua kasulid sa masjid sa api ande na masjid agyang kutua kabatian yan si iku bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma aftah li abwaab rahmatik ay manauto na paman yan na ya Allah na lakaing karakan agyang kutua mga pamintuan agyang kutua limu karakan masyaallah miya kapiya dua. Nagyai na paman na ayad na kadagalan si mga Muslim na katawan niya na Namila lang nagyang kaiya dua ugain na sabab sa gyang kutua paman na kapkalipat tano na lumiyo sumulid tanun sa masjid na di tanun na pangababati agyang kaiya paman na mga dua ini pamang dooro katano nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na perumanan tanu buka an tanu paman yan na review agyang kutua dua agu aturan waga matan wa Islam atigu nabi aigi atigu mga ulama aya isusugu adua metian si ikukasul sa masjid nagyang kutua bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Tigu mga ulama ada tigyan amiya tendu miyapan tu adua sa gyang kutua paman nakasulid si iku masjid nabi tanwa Muhammad samano tu nagyang kana na dua na rangkumanan api ande na masjid asuldu nagyang kutua tao itindagyan no nagyang kutua sambayang api apa nagyang kutua paman na masjid sa gyang kutua seringanian amatatagu sa gyang kutua darpa yan na pembetian yan no nagyang kana na dua kagi paman na daati mga ulama amiyatan dua pembetian sa gyang kutua paman na masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama no to mga pagarian na uwad na makapengendu urakatano sagyang kutua paman na mga di mamagusay sagyang kai agama Islam aduna matatendu akmetian si iko kasuldu taw sa Masjidin Nabawi Masjid unabitan wa Muhammad na paman nagyang kuto lagi duto turuan na masusupagyan sa agama matan wa Islam ayad na pemetian nagyang kutua kalalayaman bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Oriyan yan natin kung mga ulama nagyang kutua kapakasulyan sa gyang kutua Masjidin Nabawi. Naayap man na panggalabakan yan na makasuldo nagyang kutua tao na yusalli raka'ataini fi ayi makanin fil masjid. Napsambayang sa kanyan sa 2 rakata sunnah. 2 rakata sunnah sa api ande na darpa sa gyang kutua Masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andad ni kapakasulyanon na napaman na pangilay sa darpa mapaparo ro nagyang kutua tao malagi sumanga datu anta ka mga bae na napaman na sembayang sa kanyan sa 2 rakaat sunnah. Tigo mga ulama amay kagyang kutua tao nagyang kutua sambayang yan na 2 rakaat sunnah. Nas inian initindag udi na pisumbayangan sa gyang kutua ar-rawdah. Nagyuto at tigo mga ulama makalalabi. Kauto paman na gyang kana
na Masjidin Nabawi na adna pembetuasan sa rawdah. Ayaman nagyang kutwa rawdah na paman na tigtanwa kalamalama si iku surga. Masya Allah. Maapaduto sa gyang kutwa kalamalama si iku surga. Natigo mga ulama upun sutaw na ronyan nun na may tindagagyang kutwa dura kata sunnah. Nagyutwa tigo mga ulama makalalabi. Nagumala ibalas sa gyang kutwa paman na kaya pakasumbayang yan sa dura kata sunnah sa paman na rawda. Sabab sa gyang kutwa katirun nabitan wa Muhammad at yan ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Ayaman nagyang kutwa katirun nabitan wa Muhammad na tigyan na supaglatan walayakan. Sa gyang kutwa paman na kabibigyan pan agugyang kutwa mimbarian. Mimbaru nabitan wa Muhammad na rawda kalamalamaw tu apad sagyang kutwa mga apad sagyang kutwa kalamalamang surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyuti paman na pagapas nagyang kutwa mga mu'min mga muslim. So mga muslim paman na pensiyara sa Masjidin Nabawi panama na mariniw makasumbayang kanu sa mga sunnat sagyang kutwa rawda apaman na paglatan umimbaru nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agugyang kutwa walay niyan sa gyang kutwa paman na masa. Gyang kana na rawda na aya kakatendua tanoron nakatayad na paman na miya makasungar katano sa gyang kana na darpa gyang kaya pugusayin tanwa darpa na adna miya makasungar katanoron. Nayap kitenduon kagi paman na gyang kutwa member na kapakaya di nga din makilala. Naguding katawa na ande makadadapo supaman na walay unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na naaya karpitian nagyang kutwa green. Apaman na tigtan wa green nagyang kutwa karpitian. Naupo nagyang kutwa ziyara. Din ziyara na paman na makasulsa nagyang kutwa paman na rawda na aya kaketenduan yan nun kagiso mga peda karpit. Na paman na mariga nagyang kutwa rawda na aya paman na karpitian nagyang kutwa green. Lagi diyan manguna sa mga bai. Na adna oras sa paman na kapumisita o mga bai apaman na kelambusiran nagupakasulsiran sa gyang kutwa rawda. Adabid na mga orasyan na miya kapiapi apaman na ronon na ipuntagag gyang kutwa tao sa gyang kutwa kasulyan sa Masjidin Nabawi. Tigo mga ulama asa tawa makapamisita sa Masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yambagi lahu an yuhafidha ala ada'is salawat na aya kailangan sa gyang kutwa tao. Ainukur wallahu subhanahu wa ta'ala na siap niya nagyang kutu paman nakitindagan niyan si iku mga sambayang aipapaliugatun wallahu subhanahu wa ta'ala. Yuti penamarantan. Apaman nagyang kutu apaman na mga sambayang katay apaman na ayabitikan aturan nagyang kaya paman na nagyang kutwa telo gawi kami mintin o di nakapagistidi o mga kadi sa Madina. Na kailangan nagyang kutwa telo gawi na paman na masisiyap ka agyang kutwa sambayang kaasing ka din na paman na kitindag sa agyang kutwa Masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May aluitan wa paman nagyang kutwa paman na sanggi buwa sambayang abalas yan. Nagito at tigo mga ulama penamanamara nagyang kutwa tao. Penamanamara niyan ipaman na di makasumbayang o di nasusambayang ang mga faraduna ron yan napitindig sa gyang kanan na paman na Masjid unabitan wa Muhammad. Agi aya kanilid agi paman na tunudan tano asu mga kadi na napaman na pemukalan niram panagyang kutwa paman na sambayang iran. Ada na makauma sa Madina napaman na salakawadar paapsunguan yan. Salakawadar paapsunguan yan. Kapakayaban yan din bisita sa mga tunganay niya. Uda marata sa gyang kutwa paman nakapamisita. Ugain natatanong na gyang kutwa oras. Umisita kasi kung mga tunganay ka, natabuang ka na kanabawa katwa sambayang. Kanaba oras sa sambayang. Agyang kutwa kapamisita nga uli na adna sunguan na kaapaman na darpa sa Madina na di nga tebu agyang kutwa paman na mga waktu. O di na paman na gyang kutwa kadi na ipendawaan niya na tingin na siya kudin sumbayang sa hutil katantuwa kwariubas. Diya ipagaria. Naman gyang kutwa paman na tendayaw murka.
na kanaba paman na kanaba ka mamimintin sa agyang kanan na masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagina ni pemakutan tanu nagu pergi ketiaran tanu. Ubabedenggiang ko tua paman na kaya ukurar ka wallahu subhanahu wa ta'ala miyakan bisita ka sa agyang kanan na masjid unabitan wa Muhammad na api agyang ko tua sambayang nadang ka metunay anta ka manggelebak metindag sa agyang ko tua paman na masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ko tua mga tawa paman na piyamakutaniran nagu inimpidaniran pianamaraniran isu mga sambayang iran naruiran mitindag na mga tao tua miyaguntung miyakuiran agyang ko tua malabalas. Kaya ko tua manatawa miyamukalaro nagupaman yan na badin na miyataman na dewa-dewar at kita no paman na kapamisita berang-berang ged na dara pasungan yan natau tua den yan maku agyang ko tua paman na antap sa agyang ko tua kapamisita sa iko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagina na mga pagariakan panganintan wa paman na miyaka bagaya ya wasiat panguyat si iko paman na mga Muslim. Pada penatigo mga ulama apakah pendekalan agyang ko tua tau wa an yuktara fihi min az-zikri wa du'a was salati nafilati fi raudati syarifah. Madakal pakapendekalan tanu pensagiang ko tua oras apaman na katatagu tanu sa Masjidin Nabawi agyang ko tua mga taden-tadum si iku Allah. Fagarian apaman na bati akaun sa Quran. Matatagu karon apaman na bati ang agyang ko tua Quran. Pagaria bubayakan si agama Islam na api anda karu udan matatagu sa agyang ko tua sulda masjid na kilay kau na agyang ko tua aantiben ang mga mushaf na bati akaun sa Quran. Anta aka paman na dingka diteden taduman su Allah gulalan sa agyang ko tua dingka dikapakanda kelas iku dingka dikatur aku subhanallah. Walhamdulillah su Allahu akbar miya makalalanan ibalas. Dia ko tua mga pedataden-tadum si iku Allah. Lagi dagyang ko tua dingka dikatur si iku la ilaha illallah. Udina gyang ko tua la hawla wala quwata illa billah. Udina antun asan apaman na taden-tadum si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyuti pemakutan tanong sa gyang ko tua mas akatatagu tanong sa gyang kanan na Masjidin Nabawi. Pada penatigo mga ulama pakapendekalan nagyang ko tua paman na doa panganin si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Telu-telu gawi ya paman na ikakaden wagyang ko tua paman na di makan ziarah. Na paman yan naki pagaria bubayakan si iku agama Islam natapanay ka si iku Allah pamangani ka si iku Allah. Uraw ka nga si iku Allah subhanahu wa ta'ala rila ang kaniyan. Uraw ka nga si iku Allah subhanahu wa ta'ala maapang kaniyan na tarimaniyan so taubat ka. Uraw ka nga si iku Allah subhanahu wa ta'ala paman yan na pakasulod ng kaniyang ko surga na tarimaniyan so mga amal ka. Na makalidas ka sa giyang kutu apoy kunara ka jahannam. Pamangan niya kasi iku Allah, paman na siya pang kaniyan. Pakambukan na niya na giyang kutu aparatiya si iku puso ka. Siya pa niyan su pamilyang ka. Siya pa niyan su mga tawa maranir ka. Suka din din mga Muslim na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamangan niya na kasi iku Allah giyang kutu paman na pamilyang ka. Adi makatititu sa giyang kutu ka pagagama. Yang kutu mga wata ka, naguraw ka nga si iku Allah subhanahu wa ta'ala, umpian wallahu subhanahu wa ta'ala, yang kutu betadiran. Pamangan yang kasi iku Allah, so mga murya taong ka, kebebedan ka na makuwasiran lango na mapia. Naginang ko ni pakapendekalan. Huwag sagyang kutu katatag-utaw sagyang kutu Masjidin Nabawi. Ay panapadami alo yung mga ulama, apakapendekalan, nagyang kutu kapanambayang sa sunnah. Paman na, yang kutua katatagu ka sa yang kutua Masjidin Nabawi na panambuyang ka sa mga sunnah kaya kapi agyang kaya kasumbayang sa sunnah na daa matatang kada kalian di madidiyang ka agyang kutua kada kalian napakandagalang ka agyang kutua ka panambuyang sa sunnah paman nakadeng ka sa masjid na malungka paman yan na pamimikiran na ginawang ka sa agyang kutua betadeka inong mga day suumurakan na anda minirami gagyang kutua kapagintawakan. Gyang kutua paman nakapagintawa ka du dunia anta ka kapagintawa kapagalungan na mauri. Pamimikiran ng gyang kutua betade ka sa gyang kutua kapakasulod ka sa Masjidin Nabawi. Na paman na pamangkuting ka gyang kutua mga galab kami ang makalala ibalas. Tadun-tadum si iku Allah kapamangan ni si iku Allah subhanahu wa ta'ala anta ka gyang kutua kapanambayang sa sunnah. Kagada makarubu pagaria kamay ka makasulda karon uding ka panamagda magyang kutua paman na kami sa gyang kutua para tiya si iku Allah subhanahu wa ta'ala na maluka pamimikiran. Babado na miya ko marwag yung kutua tao na antun asa na panggalabakan yan. Kapag kaya paman na mabimbun sa gyang kutua mga dagangan roo
Yang kutu ang malilibetar o mga pagaryami, mga bangasami na pagadindo to mga padagang sa bulawan. Yang kutu paman na mararantar o ang mga building na yang kutu babaian na langon to dindagang sa bulawan na ubabin paman na mapit na kaon. Upamakuad na pirak ka na aturang ka yang kutu oras ka. Paman na senggi ka sa oras, apaman na ipendedala kaong karoon, apaman na ipumasang ka sa bulawan. Kanabatan o pakararata agyang kutu ka pamasa sa bulawan. Kano man na yan, apaman na tao ka malara ka agyang kutu riski, wallahu subhanahu wa ta'ala. When agyang kutu atigitan mo, pumakutan agyang kutu mga amal, amya makalala ibala sa agyang kanan ang masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kutua di kanggel bekarwag yang kutua tau na aya arapian roo paman na tadun man ya suwalla na aya pina kapirmir wa tadun si ikwalla na yang kutua kabatiya sa Quran. Anta agag yang kutua pangani agu kapanambayang na aya aarapan roo tau na yang kutua balas apaman na miya kalal abalas ay bagay wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kutua kapanambayang roo sa paralo. Nafal-ula lizairi wa ghairu an yataqaddama ilayha na gito'y pag-importante na gyang kuto ataw. Gito'y tigo mga ulama aula. Pero ay importante ya paman na penggalabakan na ro agyang kuto ataw. Naya penamapi at tigo mga ulama na benar-benaran yan agyang kuto paman na si iskan yan di makaseop sa agyang kuto paganaya saap. So mga dato na penaman na mariniw. Agyang kuto paman na kapakaw man yaro na paman na si ikan makakadun sa giyang kuto paganaya saap. Na udi kuga na giyang kuto ay kadu usap. Taman sa paman na sadun sa marani sa giyang kuto paganaya saap. Narukaw nakipagariya kakadun. Na paman yan na langon dinuto paman na miya makalala ibalas. Amay mambuka tigo mga ulama magaga giyang kuto ataw. Mas tataa paman na kugang kagiyang kuto paman na kapakasa paganaya saap. Liannaha muqaddamatun ala rawda. Kagigiyang kutua paganaya sa apanagyutod ni paman na marani sa giyang kutua paman na rawda ami aluitano apaman na Peter unabitan wa Muhammad akala malama sa giyang kutua suruga. Ay ikadua mas'ala ako sa itano na giyang kutua ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam kam bisita sa giyang kutua kubur unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natigo mga ulama igira amya kam bisita su muslim. Lagid sudah tu anta akas su mga bai sa giyang kana na Masjidin Nabawi. Nayatigo mga ulama as-sunna na ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibay. Nakapamisitaan niya na giyang kutwa kubur. Kuba unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam marunun piyamula sunabitan wa Muhammad. Nagupaman na giyang kutwa mga kubur o mga ginawa iniyan sahibay. Marani si kunabitan wa Muhammad aginan su Abu Bakar as-Siddiq agu su Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum. Sama nutu nagyang kutwa darpa apaman na milalabang roo nagumiya pamula roo na paganayro na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikadua niyan na su Abu Bakar as-Siddiq na ikatluwiran na su Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Tigo mga ulama inutano to bisita liannaha tabi'atun li ziyarati masjidihi sallallahu alaihi wasallam nakagigyan ko tuwa kan ziyara sa giyang ko tuwa paman na mga kubur uli na kubur unabitan wa Muhammad aguso paman na Abu Bakar aguso si Umar bin al-Khattab na pedutu sa giyang ko tuwa di kan ziyara koto ped anta ka paman na mitatapi maapad sa giyang ko tuwa paman na di kan bisita sa giyang kanan na masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, dati ko mga ulama na kanabaya pakasal na giyang kutua paman na aya kasungru utaw, aya kapamisitan yan sa giyang kanan na Masjidin Nabawi na baniya na paman na aya antapian udin aya buas sunguan yaroon aniya naman bisita giyang kutua paman na kabarun nabi kubaw nabitan wa Muhammad ang giyang kutua kubaw Abu Bakar agus Umar. Badagala mga tao gina ni mapipikirian na diyo tumapia. Aya paman na paman na kapumisita itano sa giyang kuto mga kubayran nakagipaman na
si uto maapad sa giyang kutuwa di kan ziyara isi eko paman na masjid unabitan wa Muhammad. Nabaya pakaasala paman na sungan ro taw na giyang kutuwa niya naman bisita giyang kutuwa mga kubairan. Wa hadhihi hiya ziyaratul mashru'a agina ni paman na isusugo akan ziyara tigo mga ulama. Ayaman na niyan na bisita ka sa eko masjid unabitan wa Muhammad na kagi miya ka Umar wagi ang kutuwa tao na bisita niya naman po agi ang kutu Quba unabitan wa Muhammad agusto paman na Abu Bakar agusto Umar ibn Khattab. Kenapa paman na aya antapian sa kiasong yaro na ba aya po ang bisita niya nagi ang kutuwa mga Quba. Tigo mga ulama wala yusra'u shaddu rihali ilayha na paman na diketanto agi ang kutuwa paman na kaplayalay ag amay kag YouTube ipaman na antapagi ang kutuwa tao. Bal shaddu rahili li ziyarati quburil anbiya was salihin. Apiapan pamati ko mga ulama aya sunguan utaw. Nagyang ko tuwa kap bisita iniyan sa gyang ko tuwa mga kuba, mga kubur o mga nabi. Agus mga tawa, mga salihin, mga tawa mi pipiya lagi do mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta ka su mga pada mga ulama. Natigo mga ulama adiuto kapakay. Amay kagyuto mapipikir o mga tao. Paman adna paman na egira ap kesimatan wa anta kap ketokawan tanu apaman nagia tigiran na Qubayni Ali radhiyallahu anhu. O di nagia na Qubayni o paman na mga nabi anta ka mga rasul. Adna paman na mga tao ipengdo wirara katanu tu agian ko tu paman na Quba lagi dutu. Nagian ko tu paman na o gian ko tu di kaplay lagi gian ko tu tao na ayabu asungan niya sa gian ko tu darpa. Nasabop sa giyang kuto ang mga Quba, na dito papakay ng mga ulama. Kanaba dito ipakasal, ayaw pakasal akap bisita tano, na bisita ang tano supaman na masjid unabitan wa Muhammad, nakagisabop sa giyang kuto paman na pedu na giyang kuto di kam bisita isi ko mga kubur, kakabro unabi agus supaman Abu Bakar as-Siddiq agus Umar nagito mamikap bisita itanuro. Tigo mga ulama agiyang kuto di kam bisita isa giyang kuto paman na kubur o mga anbiya, mga nabi, agus mga salihin. Anta akas sa mga darpa apaman naliw sa giyang kanan at talo ang masjid mi alitano aginan sa masjidil haram wal masjidil nabawi agus sa masjidil aqsa inaakada al-ijma'u ala tahrimihi na miyawang pungos sa mga ulama gitin udan tano miyawang pungos sa mga ulama miyat timusiran sa giyang kutua kam bisita sa salakaw sa giyang kanan na darpa mi alitano na haramat tigo mga ulama kauto. Api apa na pamagyan ko tasungan na kaada paman na Quba na paman na milalabungo nagyang ko to mga salihin, mga anbiya o di na paman na tigitan wa paman na mga datu amauntol na di ka pa kayo ba ayakap bisita tano o di na ay anta pagyan ko to kasungutan ron antano mambisita gyang ko to mga kubur kagi ayako kuman sa mga ulama nagyang ko to kababaluin niya ng haram. Wa man fa'alahu fa huwa asin bi niyyatihi. Sa tawat tigo mga ulama ang galabakan niya nuto. Apaman na ayabu isunya sa giyang kutua darpana pemisita niya na giyang kutua mga kubur o mga anbiya, kubur o mga salihin o di na antun asa na paman na mapiataw. Na paman na giyang kutua kiyang bisita niya roo na madudusas kaniya sa giyang kutua gito'y antapian. Giyang kutua kaya paniatan niya roo. Nagugyang ko to antapian na miya dusa at tigo mga ulama. Atimun bikasdihi madudusa agiyang ko to ataw. Limukhalafatihi limafumil ahadithil warida fi saddir rihal. Sabab sa agiyang ko to kiyaso pa kanyan sa agiyang ko to miya sabot sa agiyang ko to hadithu nabitan wa Muhammad. Diketan to agiyang ko to kaplayalayag inunta sa agiyang kanan at talwa masjid mi aluitan. Antonap man yukit. Antonap maniuki tagyang ko to kan ziyara ka pamisita si Quba unabitan wa Muhammad agus Abu Bakar agus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kailangan ng mga pagariakan na paman nakatukawan tano ini. Ubod ni bigyan ko to kabas ako kagiya. Apaman na ayam yang gelabak tanoro na ba tanu miya karani si wallah ka ba tanu din na paman na miya dusa sa gyang ko to apaman na kepasad tanoro galbak. Balasan wallah sa mga ulama tanu rahimahumullah kapaman na pagaloy ni Rarsi Arakatan wag yan ko tao kito kita mapiyasa yan ko tuwa kan ziyara. Tigo mga ulama afa'ala zairi an yakifa tujaha qabran nabi yan ko tuwa mimbisita si ikukubaw nabi na ayasuan yan nagyang ko tuwa tindagas kanyan sa yan ko tuwa pantag o kubaw nabi tanwa Muhammad. Paman na mauman yan nagyang ko tuwa paman na kubaw nabi tanwa Muhammad kaya isusurat rubu. Isusurat rubu agyan ko tuwa kabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
nagu kabar o Abu Bakar, agu kabar o Umar ibn al-Khattab. Sama no to na adna mga sign, adna mito to sa gyan ko to paman na kapantag ka, agina so kubaw Nabi, kubaw Abu Bakar, agu kubaw o Umar ibn al-Khattab. Nagyan ko to paman na Suzair miyang misita, naya ko na suanian na tindag sa gyan ko to kubaw Nabi tanwa Muhammad bi adabin wa khafdin wa saut, na paman na romara na kaskanian, o di na tigtan wa bibilang ataw. Bibilang ataw agyan ko to ataw. Nagu paman na pakay to niyan agyan ko to aswara niyan. Kanaba paman niyan na miyakang bisita karoon na paman na dagang bilang ataw. Apaman na baga din na paman na baga din na miyari nga sa o di na kaya kaiden agyan ko to paman na mga peda mga Muslim. Nagu paman na pakay ito nakakuna agyan ko to suwarang ka. Kanaba karo plalis. Apaman na kanaba aya kasula makaruna baka ini puro agyan ko tuwa suwarang ka. Agumiraw ka, Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Abu Bakar. Assalamu alaikum ya Umar. Di. Paman na pakaitungo na agyan ko tuwa suwara. Sila makadin, sila manakasunabi. Aguso Umar, aguso paman na Abu Bakar. Napakaito na kaagyan ko tuwa suwarang ka. Gyan ko tuwa paman nakapatagang nga sa agyan ko tuwa kubur o nabitan wa Muhammad. Thumma yusallimu alayhi na paman na sila manakakunso nabitan wa Muhammad. Giti paman na suuntan roo. Ama pantaga sukubaw nabitan wa Muhammad na sila makaso nabitan wa Muhammad. Aya ukitiyan ng giraw ka ko na Assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Tanong dan tanong to. Paman na ini pangdu mga ulamatan wag yan ko ta ukitiyan. Giraw tanong ko na Assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam aya kuna dalilati ko mga ulama ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Da sakataur kan wa tigu nabitan wa Muhammad apaman na sila manakunian inuntana suwallah na pagkakaswini ang raka nagyang kutuan niya wako kaana ka na mapakandud sa gyang kutuwa tawa sumialam raka nagyang kutuwa salam. Masya Allah. Miya kalala ibalas. Apaman yan na sunabitan wa Muhammad na pakarudu niya kaagyan ko tuwa salam. Gumiraw ka apaman na Assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Napaman na sukon sunabitan wa Muhammad na sumbagan yan apaman na diyan ko tuwa apaman na pagkakasuin niyan si arakatan wa agyan ko tuwa salam. Ang giraw mambu wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uwin na anto na ukitiyan nadama panutulo mga ulama. Pangimbenaran tanubad na paman na sunabitan wa Muhammad na pagkakasuin niyan si arakatan wag yang kutuwa salam apaman yan na kaya salamat tanurun. O pamakatigo mga ulama agyang kutuwa miyamisita na siyumpatan niyang panagyang kutuwa salamian agumiraw assalamu alayka ya khairatullahi min khalqihi ashhadu annaka qad ballagta ar-risala wa addayta al-amana wa nasahta al-umma wa jahadta fillahi haqqa jihadihi اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء فلا بأس بنا دأبر مسكلاتهم مع علماء ومن أجيك تأيسم قطقونت وأجيك السلام عليك يا خيرة الله من خلقه أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهاده اللهم آته الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته اللهم جزه عن أمته خير الجزاء فلا بأس به نتيجة من علماء أددنا برء أو أكل كنبوتم يا خسوبا Orianian yang kutuwa kaya salaman kasih kunabitan wa Muhammad nayap mana sila manaka na su Abu Bakar As-Siddiq. Sila manaka su Abu Bakar As-Siddiq nagu su Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ang giraw ka mamu assalamu alayka ya Abu Bakar. Assalamu alayka ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Wa yad'u lahuma wa yatarahhamu alayhima. Na ipumanganing ka su Abu Bakar As-Siddiq agus su Umar ibn al-Khattab. Ipumanganing kasiran si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagupaman yan na ipamanganing kasiran ay ikalimusiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Kanaba paman na si ikakiran ng pumanganing. O to giti paman na ginani paman na kapkeriba to mga pada paman na si ipumangani si iku Abu Bakar. Apaman na ron ng pumangani. Di.
siran ni ipumanganin ka. Ipumanganin ka siran si iku Allah arin limun siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Naman ito, so Abu Bakar, agus so Umar, na isusugur ka pa na ipamanganin ka siran sarila ku Allah subhanahu wa ta'ala. Na napaman na giyang kutua paman na sutawas ipumanganin sa giyang kutua miya matay, ruka kira na pangani sa tabang, napaman na share ko to kapan ako to. Adun pa na ko paman na sabi ko mga ulama tano paman na di na no to ipagitong sa kapan ako to. O di nagyang ko to paman na titindagan ira na paman na kanaba ko no to kapan ako to nariba to kapan ako to basta as ika pangani sa giyang ko to paman na miyang awawafat. As ika kira na pangani sa tabang o di na anto na asa na paman na ipanganing kakiran na kapan ako to. Naman so Abu Bakar agus Umar na ipumanganing kasiran si iku Allah. Salim unsiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Na ino ko to di pamanganin sa giyang ko to amiyang awawafat. Nagina ni pananggilan tano, o babad na paman na miya ko makaroon aya ini pangdura ka usabad na tina pamanganin ka ko Abu Bakar, pamanganin ka si iku Nabi, pamanganin ka si iku Umar ibn al-Khattab. Di, ipamanganin tano siran, alim unsiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay dalil sa kapakaya giyang ko to paman na ipamanganin tano siran sa limu si iku Allah, nagyang ko to amiya panutul o Abdullah ibn Umar paman na so Abdullah na watas kanyan no Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma annahu kana idha sallama ala rasul sukun so Abdullah ibn Umar na igra asyalamian sunabitan wa Muhammad paman na mimbisitas kanyan kukubo nabi asyalamian sallama ala rasuli wa sahibay nagupaman na siyalamian panagyan ko tuwa paman na so Abu Bakar agu so Amaya na so Umar la yazidu ala qawlihi na dead na ipaguman yan sa giyang kutuwa paman nakapsalaman yan kiran sa aya ukit yan ang piraw assalamu alayka ya Rasulallah assalamu alayka ya Aba Bakar assalamu alayka ya Abata kautu paman napsalaman yan so Nabi nagupsalaman yan so Abu Bakar nagupsalaman yan so paman na ama yan na so Umar ibn al-Khattab thumma yan sarif na uriyan yan na peliw din so paman yan na Abdullah ibn Umar. Kataya so di pangapapakay. Tano dan tano agi ang kaya di pangapapakay. Kababede na paman na ayat tano manggalabag sa giyang kutuwa kamisita tano si iku Nabi tanwa Muhammad. Kubo Nabi tanwa Muhammad. Tigo mga ulama wa yahrumu ala zairi wa ghairi at tamassu bil hajarati aw taqbiluha aw tawafu biha haram di kapakay kadustaan. Sa giyang kutuwa miyang bisita agiyang kutuwa paman na kapangap kapat sa giyang kutuwa paman na mga atoro. Madagala paman na gip ke sima paman na sukadagalan na ayat niya ni manggalubag na gyang utua diro di mga patsagyan utua mga poste. May lene na gyang utua poste paman na poste maka may babatan sa maraming si ikukubo Nabi agusto paman na Abu Bakar agusto Umar na di na di pangapatan. Paman na pagipun niya na gyang utua mga poste ro. O di na tigong mga ulama at takabilwa di na di pangangarkan. Miyele ni nagyang kuto a posti nagyak siya na paman na piyangangar ka ni nagyang kuto a mga posti. Anta akabaru din nimito a pilinibatian nagyang kuto a kubaw Nabi so Umar agusto paman na Abu Bakar as-Siddiq. Na haram mo to dito kapakay. Paman na penanggilaan tano bagyuti paman na mapanggila ba katano ad na makati para ka upama. Ini-impunyar ka tinagyan ka na napula usa na malaibala sa gyang kuto paman na kapagipuang kaon, malaibala sa gyang kuto kapanggaksang kaon, malaibala sa gyang kuto kapangangarking kaon. Kabarro ko to paman na daanan pakaya wagamatan wa Islam. Penanggilan tano ba paman na ginani miyo matano sa giyang ko to kapamisita tano sa giyang ko to paman na kuba unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ko to kapli betaun awan na makatirurok tano paman na tuwa pingkana na kamalay balas na paman na ubang kapangin benara kakanaba kaniya nakidulong si ko kasurug ka kasi kaniya nakidulong sa giyang ko to paman na apoy ko naraka jahannam kakapana ko to. Tigo mga ulama, adi pa nagkapakay haram pa nagyang ko to istiqbal wa halad dua di ka di mamang ni Allah nasiran isa sangur na ka. Paman napapantagan na kasiran na paman na di ka di mamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito kapakay, abang kapantaga so kubaw Nabi, kubaw Abu Bakar, kubaw Umar, sagyang ko to paman na di ka di kandua. Aw su'alu ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam qada al-hajat. Anta akas ika di pamangani si iku nabitan wa Muhammad sagyang kutua paman na makakailangan ka. Na dito kapakay mga pagariakan si iku agama Islam si kami amangani si iku Rasulullah agumiraw ka ya Rasulullah sugu wala natabang yakong ka ya Rasulullah pakapi ang kasusakitakan anta ka pakapi ang kasusakit o mga luksakan o dinaad na paman
anna tunganay ka sakit na gumira ko ya Rasulullah pagapiang kaso paman na tunganay ka na pangasasakit yuto ka pa kay mga pagariya ka pa nakututo aya ka pa mga nina si itanong panganin si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Anta kawad na mga awida kalakati ko mga ulama naru kami ang mga ni ya Rasulullah upi akong ka ya Allah tabang ya guminaw ka ya Rasulullah tabang ya kung ka ya Rasulullah upi akong ka nagina natin ko mga ulama na pagalindanan ng haram di kapakay lianna hadha dhalika kulluhu lillah kagiso kapamanganin sa tabang kapamanganin sa limo na parabuan si iku Allah subhanahu wa ta'ala sana paman na ketendu agyang kutua titu-titua Muslim aaya paman na sasangor niyan sa giyang kutua paman na kapanganin niyan na si ini pamanganin si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nauyang kutua pangani na paman na layo talabu illa minhu na si itanubu panganin si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama awalay sa ziyaratu qabrin nabi kenaba tigin nagyang kutua di kan ziyara ko kubaw nabi tanwa Muhammad aguyang kutua paman na kubaw Abu Bakar, Agusun, Umar, naboto wajiba, naboto paliugat. Gitinudan tanwa, kanaba ini paliugat. Apaman yan naba, kailangan din apaman na sumuslim na makambisita din ko kubaw Nabi Agusun, kubaw Abu Bakar, Agusun, Umar. Lain satu wajiba, kanaba nakatano ini paliugat ang mga Muslim. Kumagi, subutan tanong. Kanaba ini ipapaliugat si arakatano. Wala syaratan fil haji kama yadhunnu ba'dul juhadu min al-amma. Nagu kenaba anan misa syarat sagiang kutua di itano di kapnai haji. Kenaba syarat si ku di itano di kapnai haji. Salagi dagiang kutua paman na antanganon. Antangan. Agiang kutua sabad si ku mga tawa da abayran ilmu. Apaman na giang kutua paman na kambisita. Sagiang kutua kubo na bitanwa Muhammad na paliugat. Di. Kenaba anan na paliugat si arakatanwa mga Muslim. Giang kutua ayakiw saya tanuron na pamin na kagi paman na mimbisita ka ko masjid Nabi tanwa Muhammad agi na nisuguan rakatano na matagong benaya misusumpat agiang kaya kambisita sa agiang kanan ang mga kubo amialo itano. Bal hiya mustahabatun fi haqqi man zara al-Masjid an-Nabawi. Nagupaman na tigo mga ulama adaw tuaban yan nakisusumpat sa agiang kutua paman na kiyalala ka wagiang kutua tao. Yang kutua mga ahadith, adna mga hadith, paman na mga dalil, ami aling sagyang kanan na paman na kala ikipantag, agyang kutua kambisita isi iku paman na kubaw na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adna mga tawa din yan diteroon. Apaman na pedsagyang kutua suguan si iku tawag ya kambisita agyang kutua kambisita si iku kubur nabitan wa Muhammad. Gitu no dan tanu. Ada na mga tawab teron niya si Erka. At yan na isusugu si Erka tanu wa mga Muslim agyang kutua paman na kambisita si iku kubaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagupteron niya agyang kutua paman na kambisita sagyang kutua kubur nabitan wa Muhammad na pedanan sagyang kutua kakumpalit wagyang kutua hajka. Naman ito wagyang kutua paman na ribat pangdeo sabaed paman na terunira si RK sukam bisita si ikukubaw nabitan wa Muhammad na pedanan sagyang kutua kialalakaw nga sagyang kutua hajgina ni paman na itattarotopon. Nagupaman yan na uding kau tumanggalabak na damatarotop agyang kutua hajga na tigo mga ulama agyang kanan na lagi dinan ang mga dalil mga hadith na agyang kanan hadith na maudu anta akadaib niya makalubay-lubay ito hadith. Uway, paman hadith ito, paman yan na hadith ito iniyang kubisi ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dati ko mga ulama aban yan napakasal lagyan ko ito ang mga hadith. Ay lagi diyan, lagyan kaya hadith at ko nabitan wa Muhammad, paman na init tunay ni Agyang ko to ba iniyang kubsi ko nabitan wa Muhammad at tigiran na man hajja walam yazurni faqad jafani. Sa tawa tigo mga agyang kaya ayaman agyang kaya katero na sa tawa maghaj ada ko niya ng bisitai na sabon at tigo nabitan wa Muhammad init tulaka ko niya na inikaguda ko niya. Agyang ko to lagi dutu hadith agina ni paman na diterono sabed daliliran sa agyang ko to kailangan wajib agu paman na padsi ko kompleto hajja gyang ko to akam bisita si ko kubo nabi na paman na riba tutu agu maudu tu hadith malubay agyang ko to sa tawa miyag hajja da ko niya na pamisitaan na initulak ako niya na tigo nabitan wa Muhammad
Na sumamu supaman na da kanalian sagyang kaya hadith na kawan. At tigin nanto na paman na kailangan mas na makambisita ko kapaman na kitula ka kan sunabitan wa Muhammad la hawla wala quwata illa billah. Daw to about to kabnar. Nabuto hadith nabitan wa Muhammad kami niyang kubun. Isa pa na paman na hadith akaloy tanwa maudu nagyang ko to man zara qabri wajabat lahu syafaati sa tao amang bisita niya nagyang ko to kuburakan at nabitan wa Muhammad na miya patuto nagyang ko to syafaatakan sa alungan na mori na hadith puno to maudu hadith to paman na malubay at mga ulama tanu rahimahumullah dao to aboto pakasalagyan ko to lagi duto hadith daaban yan pakasal na pananggilan tanong uba paman na susabo ko paman na mga tao nagina ni dira ra katanomin do wagi ang kana mga hadith mga hadith malubay. Tigo mga ulama wa ghayruhuma kathira madagala pa ng mga hadith adasan sagiang kana na mi aloy tanong wa kulluha lam yathbut min hadithun wahid anin nabi lang wa nagyang kana na hadith na tigo mga ulama amiyatan to hadith isabu apaman na sunabitan wa Muhammad apaman na banyan ba mitutur apaman na adna kalbihan nagyang kuto apaman na di kang bisita sa gyang kuto kuburian bal jazama ba'du ahlul ilm bi anna kulluha mawdu'atun maktuba lang umialu sa gyang kana mga hadith apaman na mituturo sa apaman na makalalabis so kapamisita sa mga kubur na lang na tigo mga ulama na ginan na paman na mawdu'atun maktuba na ini at iniyangkob nagupaman nakabukugan si ikunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masala ikatlo paman nakagi miyakatas nagyang kay oras tanogay na mabubabu ay aluin tanwaya kapaman na antano mapasa nagyang kay albab al-khamis. Ay ikatlo masala al-amakin al-ukhra allati tusra'u ziyaratuha fil madinati an-nabawiyya na sumangadar pa salakaw si iku Masjid Nabawi isusugo si iku mga Muslim agyang kutuwa kan ziyara iron kapamisita iron na tanu-tanu dan tanu agyang kaya paman na mialo yung mga ulama padapanaya sa agyang kutuwa paman na mapiapenggal pakan tanu sa Madinah. Tigo mga ulama ayustahabbu lizairil madinati rajulan kana o imratan ay yakhruja mutahhira Masjid Quba. Tigo mga ulama as-sunna sa agyang kutuwa mimbisita sa Madinah malagi dudato anta akabubay apaman yan na bisita sa kanyan sa Masjid Quba at na agyang kaya Masjid Quba na siya na matatago sa Madina kailangan ko no agyang ko tuwatawa min bisita sa Madina na paman na sumungon agyang ko tuwa paman na suti sa kanya na magabadas pigo agyang ko tuwataw wa yusalli fihi nagupanambayang sa Masjid Quba anagina ni paganaya to sa niyo apaman na ayang bisita na masjid sa Madina liuliu sa Masjid Nabawi agyang kaya Masjid Quba lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam aya dalil nagyang kutu agalabak unabitan wa Muhammad apaman nas kaniyang kung sagyang kutu akabibiyagyan kana yazuru Masjid Quba na dinyan imbisitaan na Masjid Quba asukon sunabitan wa Muhammad na igira na rakiban paman na magdas kaniyang sa ayam wa masyian anta paman na sunabitan wa Muhammad na plalagas kaniyan wa yusalli fihi rak'atain nagyang kuto kapakasunyan sa Kuba apaman na masusutis kanyan na maabadas kanyan nagyang kuto diiro di sembayang sa durak atas sunnah Masya Allah malaikipan tagagyang kuto kang bisita sa Masjid Quba wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ay panadalil natiga naman tatahara fi baytihi thumma ata Masjid Quba fasalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah sa tawat tigo nabitan wa Muhammad suti si iku walay niyan paman na suti makapupun si iku walay niyan urian niyan na sumyong sa Masjid Quba na misumbayang sa kanya ro sa sambayang na ayabala sa giyang kutwa kaya sumbayang yan ro ka ajri umratan na lagi din nubala sa giyang kutwa umrah Masya Allah lagi nubala sa umrah giyang kutwa paman na kapakasumbayang utaw sa Masjid Quba. Pada penasun na sagyang kutu amin bisita sa Masjid Nabawi o di na Madina na para buaya si ko mga dato tanu dan tanu yang kaina para busi ko mga dato labas saya di saya pada su mga bai agyang kutu sunna sagyang kutu mga dato akan ziarairan sagyang kutu kubur al-baqi agina su tigitan wa jannatul baqi mga kubanan asan din na inilabang agyang kutu paman na kada kalan si iku ashabu Rasulullah nagupelebengan peniman tu mga Muslim apaman na kepantag sa giyang kana na Madina an-Nabawiyah
basta aso muslim asa na mapantag kapatay na siid na pamaipalabang sa giyang kanana kubural baki jannatul baki ay kadu ang aran yan. Wa kuburas syuhada na ayap na paman na bisita ng mga dato nagyang kutua kuba o mga sahaba amiyang asyashahid. Si isa paman na Uhud lagi dagyang kutua kuba o Hamza wa gayruhu agusu salakawron. So Hamza na bapa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amia perang sa kanyan sa giyang kutua gazwat Uhud narus kanyan din ang milalabang sa Uhud. Nakaw to mga babayami agi na para boyas iku mga dato. Di ka no saya, di ka no ron pad kagis kanu ang mga baina sukap bisitan yu si iku mga kubur na isa sa parakano agamatan no Islam. Api-apan na paman na ayam miyatay mismo amalutan no ron na pakarayagan papaman na miyatay mismo na si karumang kabubayan kaanta kalukos sa kadin na ayabu apaman na kubur sa giyang kuto amiyang awawafat na mga dato di ka no ron na pada mga bai. Na lagi day apaman na inusayo mga ulama agyang kuto akam bisita sa Jannatul Baqi na para busi ko mga dato nagugyang kuto na kam bisita sa paman na kam bisita ko mga kubur sa Uhud paman na lagid o kubur o Hamza na si ikirambu ang mga dato wa yusallimu alaihim na may kun kasudato na makauma makasung sa agyang kuto ang mga kuba agyang Jannatul Baqi ang taas agyang kuto kuba o mga syuhada Uhud na sulam niyan siran wayad'u lahum na ipumangan niyang kasiran panaku Allah subhanahu wa ta'ala sa lagi nagyang ko to paman na kini ipumangan niyang kaso Abu Bakar agus Umar radhiyallahu anhu. Aya dalil tanusan nagyang ko to akap kapakay niyan na li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam na pinggal bakanan unabitan wa Muhammad. Idh kana yazuruhum wa yad'u lahum sukun sunabitan wa Muhammad na dinyan imbisita nagyang ko to Jannatul Baqi, Qubur al-Baqi nagugyang kaiya paman na kubur u Hamza dinyan sira ni bisitaan nagupaman na dinyan sira ni pamanganis iku Allah subhanahu wa ta'ala. Li'umumi qawli sallallahu alaihi wasallam ayap na paman narang kumanan arang kumadalin nagyang kutwa katiru nabitan wa Muhammad zurul qubura fa innaha tudhakkirul maut bisita ini wati nabitan wa Muhammad sa mga kubur agyang kutwa kam bisita sa kubur na ketadmani wagyang kutwa kapatay. Gira manutwa tanto matagas supuso kalipatan kadna adna masa na kumakaw malakal maut na pagariya na bisita ang kagyang kuto kubur. Saya ko mga dato. Apaman na tigunabitan wa Muhammad zurul kubur. Bisitain nyo sa mga kubur. Kagyang kuto di kam bisita sa iko kubur na ketadman na kaagyang kuto kapatay. So kung sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dinyan ni pamangano si ko mga sahaba niyan. Igira manuto apaman na pimbisitera nagyang kuto mga kubura di ni teroon. Assalamu alaikum. Gi paman na tanodi yung mga dato gi paman na kapsulama sa giyang kuto paman na mini kubur sa baki agusakuan giyang kaya Uhud agiyang kuto assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu lahikun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Urmana na kamukaan niyo paman nakatanodi assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu lahikun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ayaman nagyang kaiya panganikiran o di nakapsulamakiran nagyang kuto paman na sulam na kaagyang kuto paman na milalabang roo ahlad diyar minilabang roo apadusi ko mga mu'min agusto mga muslim wa inna insyaallahu lahikun mataan agu paman na umigus wallah nagyang kuto paman na kusun amis kanu sa gyang kanan na paman na mga kuburo din nagyang kuto paman na kapapatay as'alullah lana wa lakumul afiyah na paman na pungni namin si ikwallah pungni nakan si ikwallah guskanu agyang kuto paman na maapantan wallahu subhanahu wa ta'ala nagina ni sunna akapsulama sa gyang kuto mga kuburo na miya kadagdaga na paman na mga tawa pugunot sa gyang kuto kaplabang miyaw man yan o agyang kuto milalabang roo ang mga mu'min na mga muslim na apiagyan ko ito akasulaman niyang kiran na din yan nagkungobasiran sa niyang kiran salamat ka din yan nakatawan na kapag panapaman na igiras sa mga tao na miyong mayroon nagyan ko ito ang mga kubur na salakaw na bistirera o kapag kayo paman na ayabitirera nagyan ko ito paman na di ka pa maawingi sa gyang ko ito milalabang apaman na di mapi o pagaloya sa gyang ko ito paman na minilabang ang muslim gina nami alo itano nagina ni mga darpa isusugu rakatan wa mga muslim akapamisita tanuro sa Madina. Paganero nagyang kaya Masjidin Nabawi
Pedu nagyang ko to paman na kambisita tano si ko paman na kubo Nabi Agus Umar Agus Abu Bakar nagugyang ka iya Masjid Quba agugyang ka iya paman na Jannatul Baqi Quburul Baqi agugyang ko to paman na kubur o paman yan na tunay ini kubur o mga syuhada mga paparang sa Gazwat Uhud lagi na ni mga darpa apaman na bisitahan tano sa Madina so sa lakausan nasitan o kealiw sa giyang kaya di kapakay giyang ko to sa lakaw ron nasitan o kealiw sa giyang kaya di pangapapakay so mga darpa sa lakaw sa natin mga ulama ayaan tanganon o sabaed ko mga tao nagyang ko to akang bisita iron sa Madina na masro isusuguro katano ang mga Muslim na diya na natin mga ulama kapakay kama berakin naka lagi diya natin mga ulama nagyang ko to paman na gipaan agyang ko to paman na o di na tiyarga nagyang ko to untaw nabitan wa Muhammad Allah wa alam hindi sa matatag agyang ko to paman na agyang ko to anto na ini dikaan agyang ko to untaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada penapaman yan na tigo mga ulama kenalon o sabaed paman na mga tao nagyang ko to wa Masjidil Jum'ah bisita ang panagyang ko to Masjidil Jum'ah ayun inuwanan bito sa Masjidil Jum'ah Allahu a'lam diya ko karibat kagina ni paganay a masjid apaman na kaya sumbayangan sa dimaat unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko katatag uya sa Madina nay no kapaman na kapakaya pakatanor mo ayaw mga petano mga pedamiang mga ulama agyang ko to paman na agyang kaya Masjidil Jum'ah nagina ni paganay kaya tindagan sa dimaat na inoronton mini betu agyang ko to Masjidil Jum'ah wa bi'rul khatim agyang ko to na pare di khatim agyang ko to bi'ru Uthman agyang ko to paman na pare di Uthman radhiyallahu an wal masajidil sab'a agyang ko to atigtan wa Masjidil Jum'ah sa Madina wa Masjidil Qiblatain yang kaya paman na Masjidil Qiblatain nasukang bisita isa natin mga ulama na dad na ba niyan sa napakasal dad na ba sa napakasal natin mga ulama walam yathbut anin nabi na daamiyatan tuwa hadiah paman na hadith unabitan wa Muhammad apaman na basutaw na ba niyan na penziyarai kumisita iyagiyang kanan na mga darpa aw amara bi ziyarati audina ini sugu nabitan wa Muhammad ama kambisita na giyang kanan na darpa paman na dalil abasutaw na paman na bisita niya nagyang ko tuwa tiyargan untan niyan aguyang kaya Masjidil Jum'ah o di nagyang kaya bi'rul khatim paman nagyang kanan apare di khatim wa bi'ru Uthman o di na apare di Uthman wal masajid sa bagyang kaya sabuk masajid anta kagyang kanan na Masjid Qiblatain nalangunan natin mga ulama na dad na ba na napakasal agu sunabitan wa Muhammad dan yan sugu nagyang ko tuwa basan kang bisitay nagudapan na paman na kealoy paman na si ko mga salafus salih abayran isusuwag yang kana na paman na kambisitera nagudira na nan bisita paman na mga sahaba mga tabi'in tabi'in nadiran din na nan bisita yang kana na mialoitan wa mga darpa apaman nagyang kaya Masjid Qiblatain apaman na batigira nagi na sugu na yaw nabitan wa Muhammad oy o din nagyang kaya sab'u masajid walaysa li ahli ay masjidin fil Madinati fadlun khas giyang kana na mga masjid ang malilibta sa Madina maliliyo sa Masjidin Nabawi nadadati ko mga ulama apaman nakapakalalabi niyan abamiya tendo inon tagyang kaiya Masjid Rasul supaman na Masjid Nabitan wa Muhammad agugyang kaiya Masjid Quba duwa apaman na miya panto aad na dalilian makananabi agyang utakam bisitero na masjid giyang kaiya Masjid An-Nabawi agugyang kana na Masjid Quba وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ستاوتي نبيتا ومحمد أتاوان غلبك سغلبك apaman na laysa alay amru adipad sagyang ko to mga sugu anam yatigo tigo nabitan wa Muhammad dipad si ko agama Islam fa huwa rad nagyang ko to aga labak na rad paman yan akirudu atigo nabitan wa Muhammad na badad na penduka wi agyang ko to ataw naman laboron so paman na daaban yan na tanto kanal miya kapiapi agyang kaya pagusetan ron ka paman na keto kawantan ad nagira ko na pakaw maro adin yan ipagiyugo di makambisita sa Qiblatain didin na makiyugo di paman na makambisita sa Masjidil Jum'ah o di nagyang kaya bi'ru Uthman o di na bi'ru Khatim paman nagyang ko tuwa paman na mga darapaad na paman na history ron na bisita niran o di kasi na no mawit
namata nakakirarangitan kairan na paman na may kaunutan iran. Madagala kirarangit siya sa ika. Madagala paman na kirarangitan niya sa kaunutan yan. Kapaman na di din pagkarilaw di makasusagyan ko to adarpa. Nadaman na paman na about to dalil. Da about to dalil na paman na baka din na pendukawi ka upun ayan niya taka. Nasimbang kasi ko Allah na miya dusa ka. Agi paman na kaya pagumana nakaswaga mata ng Islam. Apaman na di da about to kalabihan agyan ko to lagi dito. Nati ko mga ulama, afayang bagilil muslimi itazara al-Madina ay yatakayal bilang amakin illati tusraw ziyarat. Ayati ko mga ulama, kailangan si ko muslim, amyakang bisita sa Madina, nagyang ko tuwa, tenduan yan nagyang ko tuwa mga darpa, agyang ko tuwa isusugu, agyang ko tuwa kang bisita iron. Kanaba lang nadarpasan na ba bisita Nagu, pananggila ini yan, agyang ko tuwa paman na mga darpa, kanaba isusugu agyang ko tuwa kam bisita iron. Alhamdulillah, kaya to kawantano, kanaba bislangon adarpasan ka na Madina, nabuatano paman yan na, tunay ni pemisita Agyang ka na mga paman na mga pidsa na darpa, paman na salakom sa agyang kaya mi alitan, wadin pa na paman na pada pa na paman na pa kay adempen. Paman na mga darpa di ipagyu muslim o udin niya nakambisita agyang ko to paman na dirong bis pada dirong bis. Balas ang kanu langon wallahu subhanahu wa ta'ala sa agyang kaya paman na kaya pamagusay tano. Nagupengan niya ko rakano sa maap o pamaku yang kaya kaya pamangusita no na tanto ko mini budu gagawi we nagiya kaya parutan alhamdulillah kapaman yan na miya pamagusita no agyang ko to paman na mga padsi ko mga sugan na katano agamay tano Islam kaya man managyang ko to sabutan no nagupaman na kaya to kawan tano agyang ko to mga galabag ang mga pipia panggalabagan tano sa agyang ko to kapzira tano sa Madina paman na mga alaibalas Nagukiat to kawan tanu agyang ko to mga darpa adibis ke pakayubatan no penanziarai bisita kapaman na da adalila ba may tuturo abatan no tumba bisita. Na punalamata ko skan walang ulang na bangsakan paman na di makapendereno na di makapamamaginig sagyang kai paman na di tanuli ka pamagusay balasang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madagalamapya siapan tanu langun wallahu subhanahu wa ta'ala Sagyang kaya dunia ay malana sa alungan na mauri. Rilantan wallah mapantanon yan sa lagi din no miyangaw na. Awad na paman na miya tiro akan saya. Miyaw saya kan saya apaman na karibatan na kambuuto. Uy, karibatan na kambuuto. Nananay no kapaman na pugusay mo mga pada mga ulama tanong. Sira ni mat labi matao sagyang kaya o saya nagyang kaya lagi daya. Na paman na gyang ko to ba awad na karibatan na karibatan na kanutuwa sarili naba karibatan ulang-ulang wano mga ulama way naba karibatan ulang-ulang wano mga ulama pauni ko Allah di tanu di makasisinabutan nagu kaya ko antano sa guna assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh